Goodbye, X Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition sa GMEWW matag Sabado asing Domingo. Hasang sa Lunes ang Biyernes pagdugay. Ha, murag gyapon matag Sabado pagdugay singgaling. Ikaduha, Domingo is kapatid mo Adol Rafi Tulfo lang gihapon. Katong pagdugay is Unchained Love. Note na sa Kapamilya Online Live. Kapamilya Channel. Pero Kapamilya Channel ito si TV5. Murag gyapon is Sabado is singgaling pagdugay. O sa Domingo kapatid mo Adol Rafi Tulfo. Murag gyapon. Goodbye na lang. Kanang GMEWW nimo katagway bariya ka kanimo ang imong heartthrob mura sa nang imong mura ta simot nimo. Murag gyapon oy. TV5 lang tay. Imong may imong dagway na nakana. Imong pasabot wa ang tan-aw na. Murag gyapon is TV5. Kanang imong GMEWW nimo mura sa kag lalay o luloy nimo. Ayo lay. Malo ay mang kalay. Murag gyapon saan pa man. Kaya ngay ha, ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na hinapos na. Ngatong July ba or once sa July lagi. Lagi ko ha. Flap series man nimo ha, okay? Murag gyapon TV5. Morto ha, goodbye.